Langper APHLC may pu kong rong pe hin pen perang ke may kang nipon. Karbi Anglong Autonomous Council Forest Board Chairman pen Assam lepen Meghalaya ahoy kahumridam. Aron re pen non puanta sang tigipur kang tonte de jok ing nam rai kom sai khetum sang tigipur misin kithidam. Langper APHLC may pu kong rong pe hin pen perang ke may kipapon. Lakha Crazy Langper constituency APHLC may pu kong rong pe hin pen perang ke may papon. Labong so perang ke may kipa lake theripo ni phaing korean kep arni. Alangli perang ke may kipapon lamthe arjuhur sina. Papa lu thulilo chekroi dum thulilo. Lapen chu ko kai mondoram dekhe bang ko dak piluam thulilo. Ala first long leki thida marni ho to bang ke rathur pakamat hala dak meeting do tumta kupilo tam ke long ma jin thwak lo slogan ke hang ra tu mek dang pa therak dun kam the la bang so long leki thida matu tha acha hala bang so bang ke akai mondoram dekhe bang ke dun de dalo hadak MLS dum ke dam lo bon tami alang li bang dun de dalo ki dunang ya ke nang so ke komala local IM bang si dake dunang ji initiative alang li ji enu nang yi ki melam non ke henolam non ki chingwai dun pe rada tum pen alang li lam thik chi chor dak nai ke alang li helo la si nili tum pulo alang li thek thela la si alang li ho sod bang ke dum de lo anke aphi arni si aphi nini aphi se alang li dam thulo dam thu de alang li je pak keng nam ke pilo nang tum pek pe de lo mesen lo ta nang tum pek pe de lo mesen lo ra tum thur pak lo mesen lo pek pe de nai ta ho ante alang li tum la bang ke iya matum pensing wa ate lapen kalang itum ki discuss pa mile lang tumadak meeting gibi kali malake alang tum ching wa at gibi matila autonomous council tum ching wa at modoram le kita chini ne pele lang lidak hadak meeting e dota chini alam kali chini uthoi pista me alang le ke chini ne sonsi alang le claim lo lapen thu alang itum man toy prang lo nang tum damon jongsi atomon ka prek jongsi jap lo lu tangte halabang so tomon le study pon moni aka prek atomo dak thalam thuko pusi alang li modoram de khebang dam thusi pota akio nang ron popo atomo anak tok pen claim dam sinon alang li computer pen ber plep plep apota lo ne pilone rada tum hanon pipo lasi rada tum ta chini nangi autonomous council pen nang kero na pota ke non lo ahok pota ta do jube pota ta do non na forle no ka huri saita hala a forle na tangka ke long le de tum ta pota do lo la pen akio chupi de tum ta pota do lo pota double ta do lasi Karbi Anglong ara tum chini nang yi lalu no pota otlong dong amat lakini long le lu pule tum ing tangi heng ta sulile tabang so pota ka lage kagos thak itu hem kim no kagos ka kang leke itu me pong rang re along le chilong le detna pota bang otong po habak kodak long ithap joy po itu me pota thak itu hai bai no pota thak itu sai juti kino long le long si sai juti ki pulo tangte along lege bang ende ji lasi latum la sonzi pupo je pota tomar mati amar pusi pupo mo council sar puyi ke pota tomar mati amar pusila arjes tumang puyi ke nge pota ke lilo talong lege bang lo lasi rada tum chini pe menon itu pota ke nang litum lo ta long lege bang siami tum endat po council sar endat po bang solar project ham pegi pekpo bang ka project ham pegi pekpo bang ni hali bang use itu mi jusi bang ke compensation ka chor idun pen ka chu hang dun jo pot ke mo par e prat to la la bang so compensation talak tum chor inang ni hadak lu dungarat lai ngut bhani tum same chor inang ni non la for le la compensation dai tum chini loke ani bang lam je pang ya jot ni ki ke long nang ya tum long le jot ni ki long nang ni ye tum long rong ke par le ngai se kasi halang li tum ta la bang so ning ke thepen compensation long yi ko ning ke thepen la solar project pang ka chu hang inut bhani tum chu hang yo tum ta mo tum ta par ifrat lipo la hello pini ni tum Karbi Anglong ara da pham pa chi nai ke la son long le phelang ke thi ya policy long le phelang aphan kachera ya policy ke claim de son sikini asi puthuli thorlo ake hai modoram de thephan ni tum phanjong si nang khit tong yining hang pulota nang khit tong non ki hujia dim sika ve derlo pulotang te ni tum peklang dun po la helu isi sulibom di 144 CRPC sulibom APSLC tum phan ke ni tum phan meeting pa dolong le peka de mata meeting pa dolong le ta hai la tu kasi aron la pen aron ke la ke lo ke ka do ve mata equal homa ke alang itum phan ke non CRPC sulibom mata pedolong po te ni tum APSLC pa nang pa dolong le la ta alang tum ko pia kang sai lo kasi ajile pustame alang itum phane ke mesi ke chok lo la ke ta ilitum Karbi mate long su phan bang la ke kahing lo pik lo kasi non bang ke
RSS system ke itu man kai tanang ke parlin bas nang claim si ipi yut kok kasi labang sota lang ya dai chian ponang hi kemi la lang tum dak ching wai non ba ka henu la ching wai non ba ka prek akam lang da sai le deng non stami labang so nang pa bilong pok labang so na pa claim long pok ke ake hai modhuram le khesi la ke claim non wang non dak so nang claim non pu la ke kipu pusil tum koi phagi apeng koi heji peng ke koi putakali alang dak local MSC local EM alang pen without permission ke badu da claim play alang permission PC labang so ke claim gitu mga permission ang pipe ta RSS la pen kechi so to man a permission pi la hello ning duk mi melam ke tane mo pen nalu tum pubom lo la solar project kolam putha solar project bi belo la pen hala daga rat than long le pota ke joy pen se don pu jalang le pen ni je la so putha pi ta labang so putha stame ni tum ka chinin dam ke do stame ni tum alam ke rata tu karbi atum ke job ko a ta pen karbi atum ke long so tum ke ka chini paningang he da pot ni tu labang so bang ma thadam krang ti ni tum a hokalam thalo putang te a hokalam than pani nang orong la so ma si ni tum ta than ta isi pilo putang te ining oilak ti al hok pe lambang ke labang hello solar project ke bi be kalilo na tum solar project pu kalis tame ka pre project pu karbi tum ke bang sarpa lam thedo doi pet bang long le parlan pet bang long pu bang je kroi dum te ti ta doi pet pen parlan pet ke isibat log mati di ke pachi ke ठीक सना थाक्सी सोलार प्रोजेक्ट कोदिन कलिता का प्रे प्रोजेक्ट बंगा वानो को दा को सिदन सुदिया लिपो लालो पुलो तंगते हे पुtak थाकलong ले गना हो के पुtak थाकलो लासी नोन बंगा तुम लार फाकलो सिस्टम बंगा को लार थुली लो जे वाइल्ड लाइफ एरिया पेन अनक्लास एरिया फान नितुम नॉन बाउंड्री नंग सलाम बम लो पिलार नंग ए बम लो लासन सिराल फंपा mang हुथुली लो अंके ला रादा तुम mang के mang हुली लो oh solar project ke cancel lo pusipu la sinono bangke unclass la penke la wildlife area la bangso boundary selang itu demarcation na kurilo pusi papa luthulilo che kroy dong thulilo la pencho ko kai modoram dekhe banga ko dak piluam thulilo ni jang karbiang long kaparlo kheruni southern range ang kangar lokedo mukro puadim long thengpi kanghu parahu marata jok Karbiang Long Autonomous Council Forest Board Chairman Pen Assam Meghalaya Ahoy An Humridam Bangswa Joyne Pini Kheruni Southern Range Forest along Ranger Harsing Kramsa Karbiang Long Autonomous Council Forest Board Chairman Sarthei Kramsa Lapen Forest Protection Ranger Sikari Inghia Tumpen Patirpi Ponsi Juri Kindeng Hawar Mukro along An Humridam Bangso ka Humridam along Pangthek Thek Tum Theng Jang Thua Theng Pi Roklap pu birta long si Kheruni Southern Range along Ranger Harsing Kramsa Lapen Karbiang Long Autonomous Council Forest Board Chairman Sarthei Kramsa Tumpen Damsi Kerotang Atheng Pi Amena Forest Asai Heman Chewan Lapji Aphan Bor Ipon Lapen Karbiang Long Autonomous Council Forest Board Chairman Pen Lamthei Kaningje Pon Theng Pi Kanghu Tumaphan Jongsi Nep Ingnang Long Check Te Police arideng pipon det po lapen gari anta sispon det ji pusi ningje pon bangso porhut Assam lapen Meghalaya Ahoy anta Humridam pen Meghalaya Police tum Karbia anglong arlo kilometer pli an temporary ahem thek longsi Meghalaya Police phan ko sonsi dak an ke wang long ma pu Karbiang Long Autonomous Council Forest Board Chairman Sarthei Kramsa pen Meghalaya Police phan karju pon pedo Lapen Nijang Karbiang Long DCSP Phan ta telephone pen chingki pon longke prabjin pen Meghalaya Police Camp papri pon da prangji phan ta chingki pon po pusi perangke tuma phan pachini pon West Karbiang Long Kheroni pen Tenjing Ingti report Karbi Daily News যোৱাকালি এজন মানুহে মোক মোৰ মোবাইলত পঠাইছিলে ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে মই গম পালোঁ এই মুক্ৰো কেমৰ ওচৰত যোৱাবাৰ যে খাচীয়াবিলাকে দুৰ্বৃত্তই জ্বলাই দিয়া ওচৰতে প্ৰায় 100 মিটাৰমান হ'ব সেই ওচৰতে গম পালোঁ যে তাতে কিছুমান মানে গছবিলাক টিম্বাৰ স্মাগলাৰবিলাক কাঠ সৰবৰাহকাৰীয়ে কাটি আছে বুলি গম পাইছোঁ কাঠো দেখা পালোঁ সেইকাৰণে আমি আহিছোঁ চাবলৈ কাৰণে ইনকুৱাৰী কৰিবলৈ সেইকাৰণে মোৰ লগত এফালে সাউদাৰ্ণ ৰেঞ্জৰ খেৰণি ৰেঞ্জাৰো আছে তাৰ পাছতে আমাৰ প্ৰটেকশ্যন ৰেঞ্জাৰ চিকাৰী ইংহি আৰু ৰেঞ্জাৰ হাৰচিং ক্ৰামছা লগত লৈ আহিছোঁ টিমটো ভিজিট কৰিবলৈ যে কেনেকুৱা ধৰণৰ চলি আছে
গতিকে কাটিছে কেইটামান গছ কাটিছে কিন্তু ল'বলৈ সিহঁতে এইটো সুবিধা পোৱা নাই হয়তো অলপ ষ্ট্ৰিক্ট কৰাৰ কাৰণে গতিকে আচলতে বেডলেণ্ড কেম্প আছে বেডলেণ্ড আছিলে তাত কেনেকুৱা সম্ভৱ হৈছে আমি এইটো অলপ তদন্ত কৰিব লাগিব কাৰণ প্ৰায় 100 গছ 100 মিটাৰ মানে আছে বেডলেণ্ড কেম্পৰ পৰা বৰ্তমান তাতে আমাৰ মুক্ৰ যিটো বৰ্তমান আমাৰ তাতে ফৰেষ্ট অফিচ যিটো বনাই আছে তাৰ পৰা প্ৰায় 100 মিটাৰ মানে আছে গতিকে সেইটো আচলতে কেনেকুৱা সম্ভৱ হৈছে সেইটো আমি তদন্ত কৰিব লাগিব গতিকে ষ্ট্ৰিক্টটো কৰা হৈ আছে বৰ্তমান যোৱাবাৰ মুক্ৰ ঘটনাৰ পৰা খুব কম হৈছে আৰু বেছিকৈ এতিয়া ষ্ট্ৰিক্ট কৰাৰ ফলত কিছুমান কাম আগৰ তুলনাত মানে কমিছে আৰু আগত কিন্তু বহুত চলিছিলে যেনেকুৱা এতিয়াও বহুত কাৰ্ডবিলাক ৰিজাৰ্ভৰ ভিতৰত সিহঁতে ৰিকভাৰ কৰিব পৰা নাই আছে বহুত কাৰণ ল'বলৈ সুবিধা পোৱা নাই অলপ এতিয়া মানে অলপ আমাৰ ডক্টৰ তুলি ৰংহাং CM ডাঙৰীয়া ষ্ট্ৰিক্ট কৰাৰ ফলত বৰ্তমান সিহঁতে কাৰ্ডটো মানে এফালে মেঘালয়লৈ পাৰ কৰিব পৰা নাই প্ৰায় গছবিলাক আগৰ কাটা গছবিলাক এতিয়া পৰি আছে সেইটো এতিয়া ৰিকভাৰ কৰি সেইকাৰণে সিহঁতে চেষ্টা চলি আছে ৰিকভাৰ কৰিবলৈ কিন্তু এইটো এতিয়া নোৱাৰিব কাৰণ আমি ষ্ট্ৰিক্ট কৰা হৈছে আৰু মই সকলো মানুহকো জনাব বিচাৰিছে যে আগত যিবিলাক কাঠ সৰবৰাহকাৰী যিবিলাক কাঠ চুৰ কৰিছে সেইটো এতিয়া টাইট কৰিব লাগে এইটো আশা কৰিব নালাগে কাৰণ এতিয়া ইমান কাঠ লোৱাটো এতিয়া ইমান সহজ নহ'ব আগত যি হৈছে সেইটো এতিয়া সিহঁতে এই কাঠ পৰা যে কাঠ বিক্ৰী কৰি কাঠ কাটি কিবা কাম কৰি নিজৰ পৰিয়াল পোহপালন কৰিব লাগে বুলিতো আশা কৰিব নালাগে সেইটো কাঠ সৰবৰাহকাৰী কাঠ চুৰ কৰাবিলাক এতিয়া চেলেঞ্জ Aron re penon puanta sangti ki phorkang tonte dera jok ing nam rai kom sai khetum adimalong humri damsi piniyar ni anta sangti ki phora mesin long dam lang pini ni phain korener keparni lumba jong kaparlo disama puhawara long forest department mate ing nam rai kom sai khetum sangti mesin pen ki phora lamar julong si adimalong humri damlo lapen sangti ki phora mesin alang litumalong pen thi damlo kedam tang arnia hut pen forest department atum pen sangti machine pen phur long le pu arona lo salam that the piseta prek jam adim sangti moholar atum sangti phurbom pu arjulong si pini le thota disama hawar along forest department atum mate ingnam rai kom sai khetum adim along humri dam si sangti ki phura machine thi dam la sarlong ki tok bi report Karbi Daily News